Kominokelia twetunamba kuthio baini ende netwasi wakayitwe ba full house ngendo se yatwa minana ne ndio sasa simu sienu ko nenda ukone simu yuko na simu namba so kuona bau naende newa ngale kwa ni asija simu maundu titama namba kwa mesa sawa kanisa wamebatumani omanini ne kenda tumine nisenga muno mutongo ikukila nile chama kuthi serikali ne taudhoku na kwethia ate musimamo wale BASIL maani cha Kalonzo Musyoka ndakaiti kivela 2027 Steve Theka lakini ni kwatenda na maanisho mutumani ba mathi bende aya mutumani ba Mutongo TV kwanza usu okwasia kana mutu ni mutheu mwe uongo unga ni 230 na kutingwa kwa ubongo ekana ina wo nena ukweli twamuza goye inywe mwe weyane nikaseka kitingi Kajiado County 034 wakera muno Kajiado Kalonzo buya mwingi na ndatonye kibela kyo cha usumbe ni aike angi jazo ni kuma Mombasa ende yake nagu mutumiana ni waitise 207 mheshimiwa Kalonzo ni waitise 207 kibela BASIL likana ilikuwa ya chane na lelo wachua tukatangi no beze babo ozune mukoni wakula kwende lilikana kiu BASIL Jamhuri Day it has been there and celebrated each year so BASIL wacha kutupotosha kama wakamba wewe Kalonzo hawezi endeleza mkutano juu anatumikanga vibaya BASIL don't cheat Kenyans please no tuese maundu maingi mono we meto azia aya Erastus ati sioni SMS yako itiezi yungo soma tuambieni pesa ya wazee ilienda wapi Obadia Mate Magwene County na ile motobadi medha mengine kuona ile naopikia kwa teta wayaze ndio na otomani wako mondo wa yeta Obadia Mate aya mwana ozuwa Wiper is very general in answering questions and is living in denial. Secondly, the elected leaders in Ukambani are answerable to electorates and not party leaders, and therefore their declaration to work with the government is a plus to them. Ikumbe ni mwesawa vairaisi Wongita Ruto idhe tuwese kau kwau asu Raila Megita okonakelele mana ni Jackson kuma kaleteni. Erasto ni saisi ni dadi Saimo kune na aya ni sawa asante. Kama Azimio iko pamoja kama opposition mbona Kalonzo na Martha Karua awange kia waongoze mkutano Kalonzo utumika vibaya na Martha kama ako opposition strong apayuke sasa tumsikie. Mafuta ya kupika 10 liters ni 2600 now is 2000 amza ukirinyaga wayasema dei haya Erasto okay naso motomani usu pe motomani amona amba ko edit yosinna kila ubona akile namba osije usuasiata yomba tasomeka kisebeni aye mbona bamwambia kona zendo naye Erastus kindly MCA nono ai agu ndio asiatende nosuti wako tumotomani ukueleka tafadhali nikaenda nisome kwa mituki hapo ndo kwa Raila afitro na yaka na Kalonzo 27 ndo haya manena aye usiwa pana mwetuma motumani makueleka bana kenda tumine twende na kumina aya kanuke Facebook kwanza kanuke ba Facebook Mutongo TV hata Raila acheze aje sisi wana Wiper tuko ndani na Kalonzo 2027 osueta pato pati mwana ozeda shabiki wa Ikumbi na mwate munene wa chama cha Wiper twende na kumina ni Facebook ni mnataka tubadilishe katiba kwanza ama uchumi kwanza katiba ama uchumi ebu nione wale wanasema uchumi mwana ozeda quality ya kundi bau etwa David BASIL mwamundu wa kumya President Ruto otongo ni 2027 mwandebo aya diko nindaka nage asiati deto sia makauni sia huo tabia mheshimiwa usiwa YATTA undo uhuru unekiwe ni Ekuyu pamwe na nando make niwo mokete kwekwa ukamba mokete kwekwa ukamba
ula uteivanga tene makauno chene vamwe na atongoi onthe mukamba magavana na langi. Okay. Atia makawane genuine. Enos Musingi Kalonzo no wetu isi onanjaluo siasa no Kalonzo. Larry Jonia kasi Azimio is dead, only exist on a paper. Na katheka muno. Mutevu amanye utongoi MAITU na Kalonzo Musyoka ni wetu isi ngumba ya wakamba na vai ungi wisa kuyania iyatuni siake. Usuni woni wa mundu wetu Samson Musyoka na hindi utumani wa muthia. Kalonzo Musyoka ni wetu isi na kamba twananga wane kulea kwetambua. Kalonzo Musyoka ngumba yetu Pius Mati. Na inde masaha maitu matu itikiliwa vikavu muthenyani wo mundi ni wati mwe mwene ndi na kuketha ndi daso motumani wa kwanda yanu ndekea na ndu motumani ni maingi muno ala mwetha motumite jaribu ingi wa chuma ikumbeni ya siasa nondo wachumogete matuke 18 na niwo tuketha ne kuombea muthia ya mwaka uyo nikana tuthi Christmas na mautano ma mwaka mwe kwa matuke 18 matuketha ne kuombea mwisho va Mutongwe TV na Mutongwe FM kutu abika muthia bau na tutaminite nenda kunenga atongwe mwana wa muthia na tuambia balabe engineer Steve MUTEVU KALUMA ndiro cia gucia muthia kwana ya tumia ndatike yamwe nenda kwamba kutundia mubiano ndo twete pamwe karibu esia masasu twa kalaba ni twathuthania na twegwa no ndeto mbingi na mwene ndini wegwa palandi vikite ndeto ciakwa cia muthia na ciati ni tuna launch Asla Fund as a government mbesa hii mwene ndi ose aitumia nesa imutethie na ndimutethia kana mwini wa keli phase 2 ya Asla Fund ileketha yekwata ikundi na maybe circles and such kind of organizations kambia kwambia kwa so ini ni na kutunga na ku create that credit worthiness nikendo keseo na mwene ndi atumia mbesa hii mundu pailete chakeli ndonyo tutia atongo yalama manasa kuiwe kina mheshimiwa here and the rest please work with the government or you paisa acha kwesema pia ukamba we na tena mwingi pyu malelo imathoku kuikiwo kwenza na ndwi kwa totethio kwa kuikwa konenia na imundu lawe kalile kipela tiko atane ina mosumbe lawe po nondu no wetu na ke miaka 5 na sisi ondu paendete miaka ingi 5 so like 10 years na tutikalia mbaye yende no opposition for 10 years kila kingi ndi mukolia mwikone oversight nesa alamu kwa sia mwende no opposition do your oversight na you for example either lelo no kwa kesioni chako weta MUYUMBE ndukwende kumuno kwananya kana niwo kwa lelo nondo usuni wezepeo upandula wa serikali wetete lakini ungamia lelo wakwenesa wethia no twanyotethia mwene ndi umondi uni na matukomokete ni wanene yellow bursaries is also a very petty subject to me asiaini mailone bursaries na siana isiele kala skulu ende yu alamu serikali ni tutika la tuinenge asiaini bursary forever. It's about time mwekalendi whether we musakwege lione mbunge ya OCCA otonyotethia mwene ndiata akakwata mbesa akejibia kana fees ukethia mwaka ukete no siungi ndekuka ofisini kwako kwesia mbesa cia bursary na ndi mwikwate cia Christmas nzeo mwaka imbia wina maendeleo na ndasia triva na twende wa serikali ya Kenya kwanza ithe tweyombanite pyu kwaka mwene ndiula wipa yanthi ila ito bottom tukilanje at least with the maendeleo na mwene ndi ena mbesa siake siako yaka na kuitwa Asia tutikwikala uchani forever. Asante. Ni muvya muno engineer MUTEVU na kuti kwa abati janda teke mwe nondo we mweni ku monde ne byakani kuyeko neza omino kidilie ila yendogoga. Asante. Kauti latene. Ni karibu sana ba Mutongwe TV kuombea siasa. Tweka wi wana tweka. Aya naende mundo Dr. MUINDE ndo cia muthia tumira. Nese kwa no kwa mwene ndikumea. Letu nekio sakwani munasa kuyandu baka mutongoesia. Na ndorato asakwa tumasakwa makatuthukume kwa utu yaite kwikala nthi na kwasia nitu amasakuye MUINDE no nginya tukikala tuimasisia na tuimalilikania uyorato amasakuye makathukume
na mwalasa kue ni asia munageti one wala tuta mandate kwa kisungu mwene nthini wambizi kumaka mutiani na mambizi kumaka kumasuala mwayeke hapo kuno usiaisi na etha wino unasa kuwe na wikibilani with the wisi mwene nthilatu inake ni mwele nukumanya siendo anoto iwa mautumani ondu meutumwa na kwa ni kwasia atongo imeitumo kamba mambisi kukilia metho na mayona basa na etho kamba itukakwata utongoi no nginya tukambisia kwibanga atuinena na wasi omwe kuwa tongoi maitu no usio mukonyo mbai nzia kuya wasia mutongoi nyusamulwe kumwika tuangithie cha tutongoi si na nzia onzeo na indi kwa mwithukisia nundu pengine ndio kaingi wa tutapikire Christmas ndimwikwatisya siku kunzio na mwaka mweu museo na ngai enda tukakomana ingi ba asante nondo mibango yonthe nengi ni ya ngai ila ya muthia twaiba twaisie twekiwatiki tukakomana na nubikie mheshimiwa BASIL tumine kwa education na cia lameke labandu ndito ya Kenya kila ngwacia ni kana ta tuyaza kue tumuthukume nebinda itu tuthukume ano binda cia ne thelu na nengi serikali lelo zionde kutheja lama asindu na nondo itu gere siku kuni mwende ya siku kunzeo na andu mako maya tayari ni muthukume twetho ina umesio na itu banga serikali nesa asante aya kumbe wezi umina nesa we mwenyeji wezi umina nesa nda MUTEVU ila inge no nezi akamino tuo MUTEVU na inde to emino kabisa kusoma iko kusema ni wose tuo aya kwa metuki watching live from Embu Town MUINDE kwa sawa Alex Musango Charles Kingoya Serasas bravo keep it up asanti tweko mina mautumani muthia Erasas mheshimiwa Raila ndaye makuunga 2027 kwa mheshimiwa Kalonzo naye kekusima na ngite siene Steve Ngene Kalonzo mino vyo ni Raila Ignatius niko awini salimia atongo yasu get with maingi mwamukeli engale kwa sia Qatar na ke ni mukwate nesa devyo ni over Dubai Khalif Jacqueline Mweni aindi ni yaingi muno ndi soso mamotumani wande ku timu vya muno ndo akuka tweli wanake engineer MUTEVU Kaluma ulani MUTETI ngaleko ya Kenya kwanza ni wa mwiwa ndeto siake twetha nake Dr. MUINDE ni mundu musomi wa mundu na ata mundu ma utongoi na indi netha ya MUTAALAMU ni wa mwithukesia na indi twetha nake mheshimiwa Robert Ngui BASIL MUYUMBE wa Kilombunge cha YATTA county ya Masangu na wani twetha sasa kithuku anzomo nitungia muvea ala onde mavikena kwa ile kumbea siasa mukuni wa visa Joseph Kawinzi director Lois Muthama maitethia nisena ya Joseph Kitheka ndongo inende kulwa ni kukedia kai imwe yeta wa January simutwa itha muno kumbeni ya siasa brother wa Joseph Kitheka ambia no nginya tumutambwe etha kumbeni always ainde ni muvea muno isele na inde kulwa ni Brian Mwirig asante muno Brayo nondo wa kwa ile graphics na inde Sam Maunda mnondo wa Mutongo FM aende ikumbe yele wa yesa sawa kuma kwa ni kwendea kuyo kisio masasu matialia twithi ukoma jamhuri nzeo muthenyani wa uni ndiye kuishi Christmas oyu no twendea no koma na tutambito vikabo Christmas kwa oyu tiwanesa